Jedne tamne i olujne noći, u tihoj dolinici, u podnožju strašne Kiteš planine, pastiricu Milojku probudi kucanje. Navalili neprijatelji na tu kneževinu. Kneginja nije mogla obraniti svoj grad, nego je morala pobjeći noću sa svojim sinom, s malim kneževićem u naručju. Nemajući kuda, kneginja potraži sklonište u Milojkinoj kolibici, a Milojka ih primi i sakrije. Sljedećeg jutra, prije nego što će nastaviti svoj bijeg, kneginja Milojki ostavi znakove svoga plemstva. Svoj zlatni pojas i kneževićev zlatni križić, da ih neprijatelji, ako ih nađu, po njima ne prepoznaju. Milojka obeća da će ih sačuvati. Tako je i bilo. Prošlo mnogo godina od tog doba, ali kneginja se nije vratila. Nitko nije znao što se dogodilo s kneginjom i s malim kneževićem. Mogli su i poginuti, ali Milojka je održala riječ. Dolazili su Kićani, najbogatiji momci iz sela, i htjeli uzeti Milojku za ženu, jer je zlatan pojas i zlatni križić na crvenoj vrpci bio tako vrijedan koliko 10 sela. Ali Milojka uze za muža nekog siromašnog i dobrog momka. Kuća im bijaše siromašna, ali puna ljubavi. I uskoro rodiše 2 djece. No za nekoliko godina razbolje se Milojkin muž i umre. A malo zatim uhvati teška bolest i Milojku. Zato pozove k sebi svoje 2 djece, malu djevojčicu Rutvicu i još manjeg sinka Jaglenca. Rutvici prikopča zlatni pojas, a Jaglencu priveže ovrat zlatan križić, te djeca moraše obećati da neće ostavljati jedno drugoga i da će čuvati stvari što im je majka predala. Tako ću ja ostati uvijek među vama, tako reče Milojka i umre. Rutvica i Jaglenac bijahu tako maleni da nisu znali što ta majka govori. Malo zatim dođoše ljudi iz sela i pokopaše Milojku. Jadna djeca ostadoše pred kućom, jer su sve još mislili da će njihova majka odnekuda doći. Ali u to se spusti sa visine među njih veliki orao, uhvati Rutvicu panđama za njezin zlatni pojas i odnese je nebu pod oblake, u svoje gnjezdo, baš u Kiteš planinu gdje se bijaše zaklonio posljednji zmaj ognjeni, a dvorilo ga 7 zlih vila zatočnica. Let je orao preko vrha planine. Na vrh planine pak bijaše jezerce. Nasred jezera otok, a na otoku stara crkva. Oko jezera bijaše livadica, a oko livadice brazda davno izorana. Preko brazde nisu smjeli doći ni zmaj, ni vile, ni nikakove strahote. Iznenada raskopča se pojas, ispadne Rutvica orlu iz panđa ravno u jezerce, a za njom pada njezin pojas. Dohvati Rutvica pojas i prijeđe po šašu i vodanoj travi na otok i sjedne na kamen pred crkvicom. Spasena je sada Rutvica, jer preko brazde ni jedno zlo ne može k njoj. Oko nje krasni leptiri, grličice i grliće, a grančica od maline spustila se nad Rutvicu, te se Rutvica nazobala crvenih malina i ništa joj ne fali. Ali koja hasna, kad je sama sirotica mala na vrh strašne Kiteš planine i nitko ne može k njoj, ni ona ne može nikuda. U selu ljudi raspravljaše što da učine s Jaglencem. Jaglenac pak bijaše tako malen da nitko od onih ljudi nije razumio njegova govora, a bijaše on gladan i žedan. Jaglenac potom osjeti da je ostao sam na ovome svijetu i da mora naći svoju sestricu Rutvicu. Izašao iz kuće, pođe putem za suncem, kuda je vidio da je orao odnio Rutvicu, ravno na Kiteš planinu. Jaglenac se nije bojao, a nije bilo nikoga sa njim da mu kaže. Njegova ga majka očuvala kao cvijetak pred oltarom, tako da mu se još nikada ni najmanje zlo ne bijaše dogodilo. Niti ga strna kupo, niti ga zla riječ uplašila. Planina je puna strahota. Vile zatočnice u to opaze. Ide dijete prema njima, vere se u planinu. Laka li posla s ovako malenim djetetom? Jedna od zatočnica pristupi k djetetu da ga za ruku uhvati.
ali u jaglenca križić na vratu. Ne smije vila radi križića da ga dira. Jaglenac se samo smije i divi njihovim krilima. U blizini bijaše rupa, granjem pokrivena, da se ne mogaš opaziti, a dolje u rupi stršili strašni kolci i bodovi. Tko god stane na ono granje, propadne odmah u rupu i ubije se na bodovima. Jedna vila sve mami jaglenca kvučio rupi. Zatočnica preleti rupu, a mali jaglenac se prevari i propadne u rupu. Ali jaglenac bijaše lagan kao pilešce. Propalo s njim malo granja i lišća, pokrili se lišćem bodovi, a jaglenac ostade ležeći na lišću kao na krevetu. Metne ručice pod glavu i zaspi slatko, sanjajući svog anđela čuvara. Stoje zatočnice oko rupe, vide one zaspalo dijete, kao da je Duka mali na zlatnoj posteljici. Uvidješe vile da nije lak posao s ovim djetetom. Učiniše vijeće kako bi ga umorile kad ga dirati ne smiju radi križića, a onda se dosjeti jedna zatočnica i kliknu. Načinit ćemo oluju, reče ona. Pustit ćemo strašnu kišu, doći će bujica s planine, potopit će dijete u rupi. Zatočnice od radosti mašu krilima i ponesoše se odmah uzrak nad planinu, da se vijaju oblake i da prave oluju. Sjedi mala Rutvica na svom otočiću na Svetom jezeru i misli na svog jedinog brata jaglenca. I još misli, je li ga tko napojio vodice, je li ga tko položio spavati. Misleći tako žalosno, pogleda Rutvica prema nebu gore i opazi kako se gore oko planine vije crna magla kao noć, a nad Rutvicom i nad oboranim jezerom sunašce sjaju. A onda ujedanput zakrije se vatrene iskre, zagrmi iz oblaka strahovito i spusti se teška kiša uokolo po planini. Rutvica pomisli da možda kome u planini treba pomoć u ovoj oluji. I ona učini kako ju bijaše mati naputila da čini za oluje. Prekrsti se i pomoli se Bogu. A kako je u porušenoj kapelici ostalo zvono, to Rutvica dohvati konopac i stane zvoniti na oluju. Ne zna Rutvica za koga moli ni za koga zvoni, ali ona zvoni za pomoć svakomu koji je u nevolji. Uplaše se zatočnice u oblacima, jer zvono je šutilo već 100 godina, te se razbježe od straha na sve strane, koja pod stijenu, koja pod klisuru, koja u duplje, koja u papret. I sunce sine, kiša iznenada stane. Ali za malog jaglenca bijaše pogibao već gotova. Od one silne prve kiše sakupila se naime već bujica po planini i spuštala se velika voda baš prema rupi gdje je jaglenac spavao. I nasrne voda u rupu, nasrne, i u tili čas pokrije dijete. Pokrije ga, potopi ga u tili čas, više se ne vidi ni rupa, ni bodovi, ni jaglenac, nego samo voda kako suhlja dolje niz planinu. Ali kako bijaše voda nasrnula u rupu, onako se ona dolje u rupi zavrtjela, zamiješala i prebacila, a onda iznenada izdigne voda i granje i lišće, a na granju maloga jaglenca. Podigne ga, izdigne ga iz rupe i ponese na onom granju niz planinu. Nađe se grm na putu i uhvati se granje sa jaglencem za grm. Probudi se naglo jaglenac, uhvati se ručicom za grm i pope se na njega. Tare oči od velikog čuda, jer ne zna ludi mali šta sve ovo bješe. Voda poletjela dole niz planinu, a onda sađa jaglenac sa grma i pomisli: valjda treba dalje ići kad me probudiše. I pođe dalje u planinu. A bijaše se tako slatko naspavao da je sav bio radostan i činilo mu se: sada ću naći Rutvicu. Čim je prestalo zvonce zvoniti, povrati se snaga zatočnicama. Ohrabre se i pogledaše u rupu, ali rupa prazna. Jaglenca nema. Poslaćemo medvjedicu da nam umori dijete, reče jedna zatočnica. Nijema medvjedica, ne boji se križa. I poleti ona odmah do medvjeđe špilje. Medvjedica se dvoumila,
Ali kada joj je zatočnica ponudila da će pripaziti na njezinog medvjedića, ode ona na stazu, a ona već ide jaglenac. Odmah se podigla velika medvjedica na stražnje noge, pružila naprijed šape. Strašno je medvjedicu i pogledati, a jaglenac ništa strašno ni zlo ne vidi u njoj. Podiže odmah jaglenac obje ručice, pruži ih spram medvjedice kao da bi ga mati u naručaj zvala. Još malo, zgrabit će ga strašna medvjedica. Ali u taj čas zacvili u spilji mali medvjedić. Ujela ga crna osa, što ih zatočnice oko sebe vode. Kad je Medunka čula gdje je mlado cvili, zaboravi ona i jaglenca i svu planinu. Baci se Medunka na sve 4 noge i otkasa kao bijesna do spilja. Hvata ljutita Medunka svojom šapom zatočnicu u kose. Potukoše se, povaljaše se, počupaše se i ostaviše jaglenca na miru. Jaglenac ode dalje u planinu i ne zna da mu je glava bila u torbi. Zatočnice bijehu vrlo ljutite, ne znajući što će s jaglencem. Jedna od njih se domisli. Otrov? Reče ona. Otrov, složiše se drugi. I odmah jedna od njih uze drvenu pliticu i poleti na neko polje u planini da nabere otrovnih jagodica. Dođe jaglenac tako do polja otrovnoga. Usred polja staza. S jedne strane staze polje prekriveno crvenim jagodicama, a s druge strane crnima. Otrovne su i jedne i druge. Zatočnica biješe toliko zaposlena branjem crvenih jagoda da nije ni vidjela jaglenca kako hoda po stazi iza nje i kako poče jesti crne jagode na drugoj strani. Kad se jaglenac tako nazobao, usta on da dalje pođe. Ali se jao, stalo jaglencu mutiti pred očima, glava ga ljuto zabolila, a zemlja kao da mu se pod nogama ljulja. Opazi zatočnica dijete i odmah istrči na stazu pred njega s pliticom crvenih jagodica. Ne zna zatočnica da se jaglenac već nazobao crnih jagoda. Jaglencu ne bijaše više do jagoda, ali ga je majka naučila da nije lijepo odbiti što ti se nudi. Uzeo on pliticu i pozoba crvene jagode. Kad on pozobao, ali se njemu pročistile očice, niti ga više boli glava ni srdašce, niti mu se ljulja zemlja. Crveni otrov ubio u jaglencu crni otrov, a on pljesnu radostan u ručice i ode dalje zdrav kao ribica, a radostan kao ptičica. Ne vjeruje zatočnica svojim očima, gleda za jaglencem, a on ide i ništa mu nije od onolikog otrova. Ne zna kojim čudom se jaglenac spasio. Vidi samo, uteći će joj dijete na jezero jer je već blizu vrha. Poleti ona ravno do brata svoga, do glasatog ptića bukača. Gnjezdi bukač u planini na močvarici, ama baš tik do brazdice, kojom je sveto jezero oborano. Vila mu reče da svojom vikom ustavi dijete na brazdici da ne uteče preko brazde na jezero. A bukač jedva dočekao da mu rikati kažu, jer je veoma ponosan na silu svoga glasa. Doista bijaše njegova vika strahovita. Uplašio bi se i sam Skender Beže silni, jer Skender Beže pamti riku turskijeh topova. Ali se ne može nikako da uplaši nejaki jaglenac, na kojega još nikada nitko ne biješe viknuo. Ode on bliže da vidi što je ono veliko. Kad on tamo, a ono ptica nije veća od kokoši. U to vrijeme zatočnica probudila zmaja ognjenoga, pa ga vodi putem u planinu. Što ne bježiš, malen jaglenčiću? Samo skokni preko one brazde pa si spasen. Ali jaglenac i ne misli da uteče, nego mirno sjedi pod brazdom i kad ugleda kako se kroz noćni mrak uzdiše zmajev plamen, pomisli jaglenac. Što li se ono tako lijepo sjaji u planini? Opazila zatočnica jaglenca, pa govori zmaju ognjonoši da si pripravi ognja ponajboljeg. Dahne zmaje do 2 do 3 puta.
ali se u tom zmaje prevario. Kako li je teško odahnuo, tako duhne vjetar po planini. Duhne vjetar, prebaci jaglenca preko brazde do jezera Sveta. Siknu zatočnica, pade na zemlju, zavije se u svoja crna krila i plače kao ljuta godina. Puše bijesan zmaje, oganj sipa kao 10 peći žarenih. Ali oganj preko brazde ne može. Pol planine zmaje popalio, ali jaglenca malog izgubio. Rutvica ne mogaše zaspati od buke i nemira po planini, misleći što se to događa. Ali tada čuje nešto. Nasmijao se netko ko praporac srebrni. Jaglenac, lagan kao noćna lepirica, poleti preko šaša, preko lopuća, preko trave vodene na otočić. Zagrliše se, izljubiše se, sjedoše na mjesečini pred crkvicom. Nešto malo razgovarahu, ali ne znaju puno da kažu, nego metnuše ručicu u ručicu i zaspaše. Tako oni počeše živjeti dan za danom na Svetom jezeru. Na jezeru ima vodice bistre i malina slatkih, po livadi obdan cvijeće i leptiri, a obnoć krijesnice i rosa, u grmlju slavuji i grlice. Rutvica jaglencu naveče stere posteljicu od lišća, a ujutro ga u jezeru kupa i opančiće mu veže. Misli jaglenac, više svijeta i ne treba nego li ovo brazdom oborano. I Rutvici je dobro, ali na njoj je briga. Kako li će prehraniti jaglenca? Hoće li ponestati malina? Hoće li ohladiti vodica i sunašce kad jesen dođe? Ovako se brine Rutvica, a gdje ima brige, tu najlaglje dođe napast. Jednoga dana, dok je Rutvica sjedila pokraj brazdice, doleti s druge strane najmlađa zatočnica. Opazila je zatočnica zlatan pojas na Rutvici i zaželjela se tog pojasa više nego li svega svijeta. Djevojčice, sestrice, dobaci mi pojas. Djevojčice, sestrice, dobaci mi pojas. To nije tvoj pojas, nego je od kneginje, a kneginja je umrla. Djevojčice, sestrice, dobaci mi pojas, a ja ću iznijeti tebe i brata u dolinu i ništa vam biti neće. Međutim, plemenita i dobra kneginja ne biješe umrla, nego življaše već mnogo godina u nekoj dalekoj zemlji sa svojim sinom Kneževićem. Kneginja je živjela u nekoga dobroga gazde i tkala je i prela za njegovu družinu. Nije nikom ukazivala kako je visoka plemena, a njezin sin bijaše odviše malen kad su bježali, pa se nije ničega sjećao. Sinak bijaše odrastao veliki krasan momak, izvanredne snage i jakosti, a kneginja ga bijaše samo dobrome učila. Ali jedno je zlo bilo. Knežević bijaše vrlo nagle i okrutne čudi. Zvali ga pak ljudi Božja krelja, jer bijaše onako jak i žestok, a ujedno onako siromašan. Jednoga dana tako neki gospodičić drsko pošalje da mu pronađe srebrnu ostrugicu koja mu je ispala putem. Relja ga zbaci s konja i tresne njime, tako da je ovaj ostao ležeći kao mrtav. Relja poleti onako bijesan do svoje majke te joj viknu: Majko nesretna, zašto si me Božjakom rodila, da me šalju neka im tražim po prašini ostrugice? Gleda majka sina, rastužila se jako. Vidi ona što je. Izgubit će i ona i sinak mir svoj, jer treba reći ono što je do sada tajila. Ispripovjedi ona Relji sve, kako je s njome i s njim bilo. Kada je dovršila, upita je Relja gdje su znakovi njihovog plemstva, zlatni križić i zlatan pojas. Kneginja mu ispriča o mladoj i dobroj pastirici Milojki koja življaše u podnožju strašne Kiteš planine. Čuvši to, Relja odgovori majci silnim glasom: Naći ću križić i pojas bilo gdje mu drago, i neka se ne šali onaj koji mi ih ne htjede dati, tako meni krvi kneževske.
dohvati Relja oštrac od kose, okuje ga teškim balčakom da načini sablju i srne u svijet da traži svoju djedovinu. Ide tako Relja nikad ne sustaje, obdan ide, obnoć ne počiva. Uklanja mu se s puta malo i veliko. Na Ivanje se Relja od majke oprostio, na Petrov danak pod planinu stiže. Seljaci mu rekoše da je Milojka umrla, da su pojas i križić na djeci, ali su djecu vile odvabile u Kiteš planinu. Upita Relja za grad plemenite kneginje. Seljaci mu ispripovjedaše kako su nevjerni vojskovođe postavili oko grada ljute čaglje i njeme stražare, protratili sve kneginjino blago, grad se urušava, a oko grada bijaše sve pusto. Relji se zamaglilo pred očima od strašnog gnjeva, pa poleti u Kiteš planinu. Kad on tamo, alusutjeski silan zmaj spava. Relja je jedva dočekao da se s kime pobije, da iskali jad i silu svoju. Junak silni biješe Relja, a strahovit biješe zmaj, zato im se Mejdan u pjesmi kazuje. Nećemo je sad pjevati, recimo samo da je Relja zabio svoju sablju zmaju među oči, rastavio zmaja na dvoje, a obje polovice čudovišta padoše u sutjesku i zatvoriše je. Iscrpljen Mejdanom, Relja pomisli, kakve li ga druge strahote čekaju u planini, ali najednom čuje kako blizu njega neko plače i nariče. Ogleda se Relja i vidi, sjedi vila na kamenu, kosu raspustila i ljuto se rasplakala. Što je tebi lijepa djevojko, zašto plačeš? Upita Relja. Plačem, junače, jer ne mogu dobiti zlatnog pojasa od djeteta na jezeru. Odvrati Vila. Kad je ovo čuo, Relja se obradovao pa upita Vilu gdje je put do tog jezera, dodajući: ja sam Knežević Relja i tražim zlatan pojas i križić na crvenoj vrpci. Pomisli Vila u zlobnu srcu svome kako će joj Relja donijeti pojas s otoka, a ona će ga pogubiti i pojasa zadobiti. Ponudi mu da će ga provesti kroz planinu do jezera, lažući mu kako su zlobna i prkosna djeca ukrala njegov pojas. Od velike radosti što će zadobiti pojas, Vila se tako razgovorila da joj je ostavila mudrost, te ispriča Relji tajnu zatočničku u crkvici na otoku. Da nije Vila tako radosna, ne bi sigurno Relji o tome kazivala. Da na krešu ognja napaljena, da zapale svijeću i kandilo, prošli bi sa svijećom i kandilom kroz planinu kao da je crkva. Staze bi se pred njim otvarale i drveće krošnje naklanjalo. A za nas bi još i gore bilo, jer bismo poginule i mi vila i hudobe po Kiteš planini, kud god bi se širio dim od kandila i svijeće. Tako oni stigoše do brazde. Knežević ugleda djevojčicu kako moli i dječaka nejakog kako na pjesku gradi dvore. Vidi Relja da ova djeca ne mogu biti tako zla kako Vila kaže. Za to vrijeme Vila ga nagovaraše da prijeđe brazdu, ubije djecu i uzme pojas. Zovnu Vila Rutvicu kao i prije. Prosuše se suze Rutvici po licu. Tiho plače i kroz plač reče Vili da pojasa dobiti neće. Djevojčice, sestrice, dobaci mi pojas. Kad je Relja ovo čuo i vidio, u njemu se na dobro uzbunila krv kneževska, krv plemenita. Ražalilo mu se ovo dvoje siročadi, što se nasred strašne Kiteš planine sami čuvaju od hudoba i napasti, od smrti i pogube. Okrenuo se Relja prema zatočnici, sablju podigao, pa se njome Vili zagrozio. Nije se on Knežević rodio da robi po svijetu sirote. Prestraši se jadna zatočnica, skoči ona, bježi u planinu. Pređe Relja preko brazde napram djeci na otoku. Rutvica skoči i raširi obje ruke kao što ptičica raširi krila. Reče Relja djeci da odu u crkvicu i uzmu svijeću i kandilo s kojima će proći kroz planinu kao da je crkva. A on će sabljom dočekati zatočnicu i njene sestre koje će ona sigurno dozvati u pomoć. Silan junak biješe Knežević,
ali Rutvica reče da ih sveti oganj iz svijeće i kandila može spasiti sve. A što će oni siroti ako Relja pogine? Zbunio se Relja. Ne bi se još toliko ni zbunio od riječi Rutvičinih, koliko od milog pogleda male djevojčice. I sam znade da će poginuti izađe li na Megdanu planinu. Bolje je da štiti ovu siročad na putu kući. I tako i učinili. Još za malo časaka pak se u Kiteš planini vidjelo čudo čudnovato. Otvorila se široka staza niz planinu, a po stazi polegla tanka trava kano svila. S desne strane ide mali jaglenčić, na njemu bijela košuljica, a u ruci voštanica. Tiho gori i tihano praska, kao da se sa suncem razgovara. S lijeve strane ide Rutvica. Opasala se zlatnim pojasom, a u ruci njiše kandilo od srebra. Iz kandila bijeli dim se vije. Među djecom stupa silan Relja. Čudno mu je, tolikom junaku, što ga vode svijeća i kandilo, a ne vodi ga sablja okovana. Al se milo djeci nasmijava. O rame je tešku sablju oslonio, pak sa sabljom tako razgovara. Ne boj mi se, vjerna moja drugo. Kosit ćemo polja i livade, krčit ćemo šume i šikare, tesat ćemo grede i obore, sunce će te 100 put pozlatit dok dohraniš 2 sirote male. Tako oni šeću kroz planinu kao da je crkva. Od svijeće se tanak dim proteže, od kandila se sveti miris tere. Ali jao i naopako po zatočnice u Kiteš planini. Kud god se tako širio dim i miris po planini, tamo su pogibale i umirale zatočnice. Jedna se pretvorila u sivi kamen, pa se bacila sa stijene u ponor gdje se kamen rastepao u 100 komada. Druga se stvorila u crveni plamen, pa se odmah ugasila u zraku. Treća se rastepla u sitnu, šaroliku prašinu, pa se rasula po papradi i kamenu. I tako je svaka izabrala kako je mislila da je najljepše umrijeti. Pomriješe i pogiboše dakle svih 7 zatočnica. I tako sada ni u Kiteš planini, ni nigdje drugdje na svijetu nema ni vila, ni zmajeva, ni drugih hudoba. Relja pak i dječica stigoše sretno u dolinu i Rutvica ih odvede do njihove kolibice gdje sjedoše da se odmore. Sad istom pade na um Relji što je obećao majci i reče djeci da joj mora donijeti zlatan pojas i križić. Kad je Rutvica ovo čula, kliknu ona radosno. Ako majku imaš, gospodaru, idi tamo. Dovedi nam majku, jer mi majke više nemamo. Ražalio se Relja, gotovo junaka suze podbile. Zato on reče djeci s Bogom i ode da im dovede majku. Kad je Relja za 7 dana puta stigao k majci, uz prozor ga majka dočekala, pa ga gleda. Ide Relja bez sablje, bez križa i bez pojasa. Ne da Relja ni majci pitati, već joj milo dovikuje da se sprema i ide za njim. Tako oni naput odoše. Putem Relja majci reče da nije skupio vojske, niti uzeo grad i kneževinu. Biće bolje bez vojske, majko, jer ćeš vidjeti što je ostalo od našega u kneževini. Opet za 7 dana stigoše oni do kolibice. Mili Bože, velike li radosti! Zagrlila kneginja Rutvicu jaglenca, izljubila im lica i očice, i ručice i ustašca. Ne može se od njih rastaviti. Toliko su joj draga djeca sirotinska iz njezine stare kneževine.
Tako oni stadoše živjeti svi zajedno u dolinici, tihano i blaženo. Jaglenac pase ovce i jagnječe, Rutvica redi kuću i baščicu, Kneginja prede i šije košulje, a Relja radi na polju i livadi. Upoznali ljudi iz sela mudrost Kneginjinu i snagu Reljinu, a jednom pače opaziše kako Kneginji pristaje zlatan pojas, da ima i zlatni križić, te rekoše ljudi, premda nikad prije svoje Kneginje ne bijahu vidjeli, ovo je sigurno naša plemenita Kneginja. Zato darovaše Relji i Kneginji velik komad zemlje u dolini, pa umolili Relju da im u svemu bude vođa, a Kneginja da im bude savjetnica. Dao Bog blagoslova Reljinoj snagi i mudrosti Kneginjinoj. Proširile se livade i polja njihova. Prikupila se oko njih i druga sela. Okitile se po selima bašće i kućice. A u tvrdom gradu, međutim, kićena gospoda jednako su pila i pirovala. Nisu primijetili da pobjegoše sluge, da se čagli razbježaše, da straže ostaviše svoja mjesta, ni da se grad urušava. Nego jednog dana ponestade gospodi vina. Sad se oni odlučiše da se sastanu u vijeće. Sastadoše se u najvećoj dvorani i vijećahu. Sruši se strop nad njima i poklopni ih ona silna i teška kula od grada, te ih sve umori. I tako grad ostade i bez čagalja, i bez sluga, i bez kićene gospode. Razrušen, pust i kao mrtav. Pročulo se to doskora po svoj kneževini. Skupiše se ljudi sa svih strana kneževine, te odoše pod Kiteš planinu da umole Relju, neka im bude knezom, jer biohu doznali za snagu i junaštvo njegovo i za mudrost plemenite Kneginje. A Kneginja se tada, sjajući od radosti, sjeti kako bez vjernosti Rutvičine i Jaglenčeve svega ovoga ne bi bilo, te prigrli srcu svome Rutvicu i Jaglenca i reče: sretne li kneževine, kojoj blago ne čuvaju ni silne vojske ni tvrdi gradovi, nego majke i dječica u pastirskoj kolibici. Takva kneževina propasti ne može. Knez Relja vjenčao se poslije s Rutvicom i nikada na svijetu ljepše i milije Kneginjice nije bilo nego li bijaše Kneginjica Rutvica. Jaglenac pak, odrastav do krasna i hitra momka, jašio je Šarca vatrenoga i često sa Šarcem prolazio Kiteš planinom.